Apay, ma'am, saan ka diya mapagtalkan ti kayan ayat na? Aday ta ti kapim. Okay ron, just enjoy. Panawan ka pa'y ditoy. Nagbanglo kan eksakto dahito yung brewed coffee. Haddan sakit dinamnamak kinida. Nalawag asan ang magustuhan ti mami na ni Dave. Kabuta may salaang nga anak ti Manalon. Nukasta sa anak ang maawanan itinamnama. Nagkita ka no da Dave kanida. Talaga amat ah. Sinurot ni Dave ni Nida dito yung syudad ti Bagyo. Napigsamot at talaga ti pakinakam na. Ayat ti panagmerienda ta dito ko sinok na imayanta. Anya ka dito ibagam? Katsi ka, anya mati ko na mga ibagam. Umunakan. Ladies first nga ron. Anya? Nagadunga mo. Suman. Alan, umunakan na mga ibaga. Kwa, ningamin mama. Dumdumlawak ka dagiti ibagbaga ng kanyak. At di nak magustuhan, parakin ka. Di ka ko mamasasair Ngam kasta nga rod. Gaputa may saklain nga anak ni Manalon. Uwan. Ngam imbagakan ko na asikat ay ayatak. Kat, saan ko akalkalikaguman kinabaknang. Ni kaliron ti kayat da. Saan mat may eksakto kasta? Ngam rumpang kano abaknang ti pakiasawaak. Saan kat atay tao akayat na ti bumaknang, babaan ti panangasawa na iti baknang. Amok, iti palain. Lupay nasayat ti panakisango na kanyak. Nadlaw ko asaan unay paboriti panagaram ko ken ka. Aging ka nga inak nun nak. Wan, tadapay kiti atap ko. Nga da pa kay naigan day tayo ti pananglukat na iti branch ti negosyo may dito eh. Tapno ya dayo nakakanyak? Wan, ti amo na siguro kat saan ka na makasurot pa dito eh. Dakkel unay ti panagyaman ko ta naawat ak iti trabaho. Ngam, adanay baga kanyak ti station manager ko. Anya day ta? Numalpas tin na maburan ko kas training. Ket no agregularak, yakar da ki di Manila. Anya? Ado ka no ti marami da ki jay. Ta nakita na ti performance ko. Wow! Napintas ti tang opportunity. Wen, ket adda ka no kanyak no kayat ko ti agpirma iti contract ko kas regular. Kat anya pilat ar-aramidem. Nagpintas ti tan. Wen nga ron, ngam kasanukan. Oh, kasanuak nga. Umadayo ak, ket amang nugundawayan da di aron ti mangririboken ka. Anya? Sana ka puta awan panagtalik ko ken ka. Ngam sa anak nga agtalik iti da di aron. Dave, agtalik ka kumakanyak. Tauri anyat mapaspasamak? Sa anak tong agtinag kinirong. Amok mat ket di. Ket siguro, uray manglaylay tong ti ayat mo. Sikalat ta ti ay ayatek. Tay, tidakkel a problema yo ita. Nga magtalik ka kini Dave. Tay talaan nga. Tariribukan na kamanin ni Ron. Nariribukan na? Iprangkakan ko na. Nga uray iton ka awan ti mauray na kanyak. Kasanon no saan lata amamingga? Nang runa inton adan iti adayon iti. Uray aday ti adayo ti kayan ayat ko. Saan na kayat asawa nga isukat kon? Wan, ngam kasanon no feeling adala tanam naman akin ka. Baka mo itibiyag na Basta siya, nila and Dave kay ayatet. Period. Isu agam kasanon no ni mamamti mangi pamuspusan iti panagin na si Degyo. Urayaan niya't ar-alamiden na ko nakmanan Lin, ha? Saan ko nga ibaw ti imatang ko iti sabali? Okay. Sige. Mga no makadisturbo akin ka. Okay lang, awan parikot. Can time to sleep akon. Ag duty at manin inton rabi eh. Bye. Bye.
Anya lakit din dahi aron. Talaga nga inlak kinita. Kalpasan, piliyamot ni Nida. Di pa'y ano siya ti arman ni Ron. Ang mabalin na tamat. Talaga nga impapasyo, tinagsarak ken Dave. Kaya ang mga ano sa dino pa'y tinapnapanan yun. Sa balin sa hakat ya dali ta panunot yo, mama. Saan nakakasi ti pampanunutin nyo? Ha? Malaksid. No kasta ti kababati pa nagkita yo kanyak nga anak yo, mama. Ngam, tayo ko na kon. Saan nakakasi ti pampanunutin nyo? Ngala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Hawan gayam, nagururay ni Ron. Nabayag dito'y itay. Anya ti rason? Ano, apay ko ma. Anyat gapo na nga inuray na. Kaya't nakasiguro ang makasarita ah. Mama, awan ti rumbang apagsaritaan mi kiniron. Kanawan ti gapo na nga gururay. Awan mo ti relasyon mi. Bayam latan ah. No umay to pa'y maminsan, iprangkak manan kan kwa na nga uray enton kaano. Awan ti mauray na kanyak, mama. Ngam sangwam kumalaang anasayaat. Tabagan no makapanunot iti dagas kontra kan ka. Ay, padasan na. Apay, awan kalintagak? At damat lintag kapag kamangak, mama. Hello, Lynn. Agyaman na kontak ka. Agro-propata ko na sobrang iti trabaho, Kron. Sorry Kahit ko lang amin ti adda kasarsarita. Okay lang. Eksakto mata sumrata kon. Next time langan. O sige, okay. Bye. Bye. Napintas mo't kit din ni Lynn. Kun di adal mat. Saan nadakas no isot pangibaw ingak iti imatang ko. Saan kong amo? Tanilat tanida tilinaon ti panunot ko. Kun isot pakarik na iti ayat. Kasano da ito'y? At damatan kaayan-ayat na. Malaksid. Nugun udak babaan iti puwersa. Adda akong dito'y downtown. Apag-urayan mi iti service mi asumrek friend. Wow! Ada kayong servisyo? Uwan, company service. Aganad ka kanayo na, friend. Thank you. Awan kayam. Mas taawag kan Ron. Oh, apay. Imawag kanyak. Amok mat. Parang nga Ron. Ang mga mood no pinampanunot na tisingasing ko kankwana. Asika ti arman na. Aniya? Oh, saan ka din? Day tanga tatirason nga imawa. Anya ti amom? Sa bagay, mabalin mo't lata. One month. Awanan ti sa pulam kankwana. Nang rona ka. Kasla siming pat matbasitan. Aniya? Unay tabasitan. Iso man tinadlaw mi kan ni Dave. Sa bagay, saan nadagas no bilang. Anong, apay, nauma ka din nga grayo kan ka? Diyak man na mo. Nga mulita ka. Awan ti dagas na no adda matriknam kan kuana. Makitan to Ne, kastapay, adan ti service mi. Bye, friend. Bye. Take care. Talaga mas taawak. Anya nga tatirason nga inawagan nak ni Ron. Nagsayat kat kuman. Nga ibaw ingan ni Ron ti panagayat na kinilin. Tapnawanan ti mangriribok kanyak iti relasyon mi kini Dave. Ni Dave. Umakar ka no iti trabaho. Katnukas ano. Maya dayo kanyak. Sa bagay, awan matkit di ti parikot. Agtalikak kan kwa na. Uray na kurapay laang. Amok, sa anak, ngagbabawi, anak ayan ayat kan kwa na.
Nag-off ka gaya man. Well, kat sana ko maamakasingakan ka. Saan? Awan mat unay ka daw customer no kaste nga oras. Nasayat no kasta. Ngam amang ano agdan tumako na ni mamam na masangpatan na tangag sarsarita. Awan. Pampanunutak namin tinaybagam kanya. Awan makatubang. Nga uray ni Mama Dave. Nagrigat lakit din ti pobre wano nakurapay. At dalat na diskriminasyon iti amin na banag. Ngam para kanyak. Saan anapat ti kasasaan mo iti biyag? No nakurapay ka man. Agyaman na kiti tayo panagayat nida. Nagasataklaw na tasyak ti inayat mo. Kat amo, nga ayatan nakmat akas iti panagayat ko kan ka. Wan, sikat ti umuna kan mauling ayat ko. Kat kastoy mati ko nak. Tung palbiyag ti panagayat ko kan ka. Kasmut lang kanyak. Kat nila ang patay ti makapaggibos iti daytoy nga ayat. Anyan? Kat no mabalin, balunak iti tanam ko daytoy nga ayat. Kumusta, Pards? Saan ko anam na madanong ka dito, ya? Uresyak, nagtarusak ngamin dito itay of con. Okay, kumusta mo ti trabaho, Pards? Awan mo't parikot, Pards. Agsarsarita kayo lang ha? Ay, iwan kaya, anyat order mo ron. Mangan ka, ano? Coffee? Coffee latan. O, sige nga Rod. Agpayaga kiti kape. Mabitlaan. Sige. Sika sweetheart, anya mati kayat mo? Sige, orek, kapi matlatan. Okay, panahon kayo pa ya dua. Amom, Dave. Nagasat ka launay. Kat apalan ka. Anya ti apalam? Nagasat ka. Tas ikatinaklon ni Nida. Ti inayat na. Kasta ka di? Nasingpat. Napintas. Sa dapay mabalinday ti biyag. Ron, Super jackpot ka, Parts. Numakasara ka kumamat, itikas kan kwa na. ano dita? Barang no adda kaskin Nida iti saguday. Tano awan ti kaskin kwa na. Sa anak siguro nga gayat. Mayat man ti panagsango dagiti duay tay. Wan mama, binayak lang ida. Nukit kita ni Dave. Nagkalmat ti nagbaliwan na si punadtan ditoy. Mama, Nagbalin mata na disente. natural mama. Radio station ti pagtrabahuan na. Masapala presentable nga agarwat. Ngam, ada na ibaga kanyak ni Dave. Amangan no umakar ka no jay Manila, enton umay abulan. Umakar ko na. Iti sa bali, akumpanya. Isumat la kumpanya, mama. Ngam agyan ijay main office. Kasta, San sapay kiti na mauray ti panagkibos ti provisionary period na. Nakita na ngamin ti kinalaing kan kinaanos na ngagtrabaho. di agin na dayo kayo. Kapilitan na kasta, mama. Ngam, awan parikot dita. Adamot cellphone. Makainawag ko, urean niya nga oras no bilang. Daytoy ang tigundaway ni Ron. Uminom kayo latta kakadwa. Ang awan agap-apa no mabartok kayo Boss! Nasayat nga Rod. Kanda kayon ton ti mangisira iti bodega enton madamdama. Sana bale, tadagard ang makamu dito Boss! Awan danag, boss! Panawan kayo pa nga Rod. Adanas ka nakasaritak. Boss! Masapul asaya atin lang ti makikadwa kadagi di tao. Tapno na anayas latta ti trabaho da. Nasken ama parang ay ko ti negosyok. Iti kasta. Adda pang biyag ko iti agbalin a pamilyak. Timot maipapankin Nida. San abasta erukmak ti ayat ko. Aging gay ti saan da pa yan nakapagkalaysa ni Dave. Sa anak asumardeng amangirangrang itiriknak.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nakaawid ka gaya man. Kumusta mo tinagmalan mo? Okay lang, awan mo't parikot di restaurant. Nasayat nga ron no kasta. Iso na lang, ada parikot ko kiniron. Apay, Kanayan mo tan nga umay di restaurant katag sarsarita da ka ni mama. kasta ka di? Kat ni mama, kasla iduron na lata ni ron kanya. Kat, anya matima ko namiti da ita. Nadala ka mababalin ko. Kat, agkasarta itan. Anya? Dahil talang ti pamuspusan. Tapno maminggan na di alalaki amang reng-reng-rengken ka. Dave, Pasensya kan, tan nakurapay ito kaayan-ayat mo. di kag danan. Saan ka agkanat paray ti dayta, okay? Saan ka tuupulos isuka ti dayta aron? Wano asino pa'y di tabak nang? Nga masupring mo nga tayo kag nanayon ni mamam. Wan, Agyamanak no kasta. Wan gayam, agbiyahe akin ton pigat. anya? Ibaunak ni manager di main office. Kaya't nakano akasarita the head engineer. Di iso, aganat ka Oras ka. Kat nadapan nakabalin na. Never makikuyog ka kaniron. Anya ko mamat ti rason ang makikuyog akan ko anangay. Saan ka ngagdanag ko nakmanan? Uri anyat ar-aramiden da, tapno maya si dagtirig nak iti daya aron. Di dan tagbaligi. Dinto agbali ti panagayat ko kan Katif. Agyamanak no kasta. Pulitek ti kanayon kung ngaibagakin ka. Manglaylay man ti ayat mo. Sikak at sikantulang tinak ayaten tung palbiag. Magpamanila ka nun ni Dave. Talaga amaya dayon kanyak. Nung maamuan day ta ni mama. Ang mga nod at da nasugsugan na ni Ron. Magdatong kanyak. Ay, nyamatan ti kasya mapaspasamak. Pulos sa anak tong umanugot iti kayat ni mama. Karbangak ti agpili. Iti pakiayan ayatak. Kat ni Dave. Ti umunakan mauti nga ayat ko. Baturo kak badlalit. Ado tinas ka ng asikasukin ton bigat. Mitingat to kay dagiti staff. Nang runa, kat ada na idanon kanyak ama dingar aramidin ti maysa kadagiti aday ti kusina. Nang runa di purchaser. Saan ang mabilin kanyak ti kalukwan nga aramid ta? Nay? Sino nga? Ni Ron? Sungpatak nga ta? Ignore klatan dito nga awag na. Rabi imatan. Ibagak tulatan na nakaturugak no si Lirin na. Nya, agpamanila ka kunam. Ibaon na ti manager mi tatang. Ket amangan numaya karag iti main office mi. Kasta ka day. Nga madamot la kanyak no kayat ko. Ngamin, saan na maungpot ti probationary period ko. Ket pagpirmaan na ko ni regularization status ko. No, kayat ko tagtuloy. Nagsaya atan no kasta. Isa ako nak, agtanin na idak pala dito eh. Pangpalpaliiwak no kasano. Sa akto ag-aplika rin ti sa balya kumpanya. Ada keng kadaitan amang kita iti pagsaya atam anak kaw. Buntatan, ket no kasano. Kayat ko pa iti agabroad. Anya? No may kanak iti gundaway, kasta ti planok tatang. Kayat ko nga isagana ti amin para kada kami kaninida. Anak. Kayat kong ipakita iti inana, akabaalak mat ti rumangay. Kita ang anak ko. Hanggang narigat mat no nangatulaunay ti arapaap mo. Saan mo apilitan no, saan mo akabalan. Dadakdakas ti bunga na no matnag ka. Buntatan, bawatan kayo. O sige, tagirupatak pa'y. Alawan. Agan-anad ka kumaakanayon anak ko. Urid na kayo, tatang. Not na marikrik na yo. Saan nyo apilitan tiyang trabaho? Agina na kayo. Sige, kasta nga rutan. Bye.
Bye, anak. Ada manin dito'y bangkag. Saan ko man akayat ti anak ko nga agtrabaho ak itinadagsan. Hangam kabailak pa'y mat. Kenda ito iti pagwat-watak. Nay, apa yung agam emek ti masikog akalding kaw? Ay, saus. Ay, aga nagsamot tan. Ay, kita ikman. Hey, hey, dagiti tarakin ko ti may sa pangikat ko iti bandawg ken pakaliw-liwaak. Hey, ano sa klata ti agtartarakan? Narigat mat no awan aramidag. Muna kalata na sumrek ni da, iha. Uwan, mama. Adapay ngamin papanak nga umuna. Agkita kami kin kumari Lilia. Tada ising-singasing na negosyo. Manan, saan kayo kadipay amapnak? Saan tayo lang arudan mas asikaso ti negosyo tayo di probinsya? Man ano ko man o damanin sa bali. Kaya't ko nga da maibatik kan ka pag namayam, iha. Kontento ako ni Deto kasasaad tayo, mama. Ngam saan pa'y nga umdas kanya. Isuasi ka, piliyem ko nakmanan ti pakiasawaan. Tadinto kat agbana nga awan dagitoy apagrigrigatak nga isagsagana para ken ka. At tamanin bagas ti ibagbagayo. Kaya't kula ang ti makasigurado. Adin to masayang dagitoy, iha. Saan daw mapasamak dahi tang ibagbagayo, mama? No ti ay ayatek, ti makatakunay-nay ko. Nga iso ti kabinulig konto ang mga iwan kadagito eh. Lumaki asawak to iti kunayo nga damabalin na, asaan kumat nga iayatan, dahi tati masiguradok, agbanag to amin iti awan dagito eh. Chocolate and flowers for you, Nida. Ha? Apay din ito Ron? Saan ko matakasangay tap nasagutan na kiti kakastoy? Saan mat akasapulan akasangay ti tao? Asagutam no kayat mo asagutan? Wan mat kiti awan tiga po na asagutan na, Ron. Pabainan nak ka di? Pakaragsakak da ito'y. Okay. Tap na saan mo mata ko na? Awatek. Nga maudin da ito, ha, Ron? Nida. O sige, agtugaw ka. Agyaman hak. Ano ti kayat mo? Coffee? Oraan niya. Katagyaman hak. Okay. Agpayagak na ron iti kapen. Ngam niya eh. Saan ka amasango nga kasal-sarita? Ada nga may short meeting ko kadagiti staff. No problem. Kat agyaman hak launay. Ta inawat mo ti regalo ken ka. Sige. Excuse me, ha, Ron? Namin anong aldaw nga imimayak dito eh. Kung saan ko anaranaan day di amo kong adib. Saan nga tanga umay dito eh. Oh, Ron, iho. Ata ka mat ditoy. Apay ngagmay saka. Naimbag nga aldaw yo, ma'am. Ninida. Madaman sa team meeting da iti staff na. Okay. Okay ka lang ditoy? Aun, ma'am. Agpalabas sa klangit ti oras. Ma'am, adaman damagak? Anya data? Doon alawas nga imimayak dito eh. Nang ro na iti malam. Ang saan ko anaranranaan ti BF ni Nida? Saan mo kadingaan mo? Nayakar ka no, iti Manila. Kasta ka di? Isot na ko na ni Nida kaniyak. Kasta ka di, ma'am. No kasta, mabalin nga awisik ni Nida nga agpasyar. No, manugot kayo. Apay kit din asan. Isot ka sa ritam.
Agyaman ak, ma'am. Kasaritak to nga rod. Boring ngamin. Tawan mo't lang kasarsaritak. Nang rona no, ada ako iti apartment ko. Sige. Kasaritam to. Awan mat nga tatidakas na, nagkuyog kayo. Ano pinanawan, mama? Ada ka no ibaganakan ka. Anya ka no pailaan? Kasaritam ko ma. Katkas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Pakitaam laeng iti nasaya at jay tao. Ay, sige, mama. Da kayo ngamin. Aniya asyak. Imprangkak lang nga rodan nga awan ti mauray na kanyak. Namdagulit. Kansan nga agsarsardan. Makasaot. Tamanlaw ko na akon. Impakada ka matan ka ni mamam. Di na ka di mapatgan uray talaan. Bilibak matitikin na pigsa ti kapot mo kin ni mama niya. Napod no ngamin. Titaragagay ko kan kanita. Ngam amo nga addan ka ayan ayat ko. Amok. Saan kayo pa'y nagkasar? Ado pa'y lati mapasamak ba iti panaglabas ti aldaw? Tanya ti kayat mo asawa ni ti daytaron. Saan ka kadi ang makaaw-awat iti sao? Uray inton kaano man awan mauray mo kanyak. Okay. Saan ako na makisinupya ti dayta? Tinapatig ita. Kat di naklapdan ang mangiparik na. Kan mangipakita iti kinapod no to'y ayat ko. Talaga saan ka makaaw-awat niya ron? Dagulitak. Tapan ang ipakita kan panangiparik na. Iti kinapod no ti ayat ko. Saan ko ngamukan ka? Ita. Patgam ko man ti awis ko ken ka. Nga oray iti umuna agundaway lang. Sige. Sige man lahangan. Ngam saan tangan pa yan? Adda trabaho. Agyaman aknida. Sige. Kaya't ka lang akasarsarita. Puro takkan ko na, mama. Ngam saan nga agbidot nga agaramit iti dakas ta saan konto ang mapakawan. Awan mat nga tatidakas sa panggap na. Kat no adadakas sa panggap na, no adadakas nga aramidan na kanyak. Basulyo, mama. Aniya? Amok, idel-del-del yung kanyak ni Ron. Isa na tangkan ti pakinakam na. Gaputabak nang da? Well, gaputabak nang da? Iso ti kayat yo pang yasawaan kanyak. Kita aklaan mo ti masakbayam iha. Mama, saan lang akinabak nang ti makaipaay iti napintas sa masakbayan? Diyak to almanan ti aglaplapot sana na kinabak nang, mama. No kalbaryo matlaang ti katukad na. Aniya? Sige, mama. Mapilitan ang amakikuyog kiniron, kapo kada kayo. Ngam ulitak, no adadakas nga aramidan na kanyak, basolyo. Kan umuna, kan maudin da ito'y. Madanaran naklin, ngam simuro taklatakan ko na. Ngam nakasaganak mat iti anyaman nga aramidan na. Kat saan ko mga agbitot? Apa ang pinalubusan na ka ni mamam? Saan ko mat amaawatan ni mama? Napatpatagkan ko na ti sanikwangam ti pakasaknak nga anak na. Materialistic la unay. Daytang ti pare ko. Ngam ti palubos lin. Uri anyak mapaspasamak. Saan danto nga agbaligi iti panggap da? Imbagam ka di daytoy kini Dave? Dayta ti pampanunutek. Kan mariribukan ak launay. Tsaka mo no ibagak kan kwa na wano saan. Nasaysayaat no ibagam kan kwa na. Nga ta? Uwan Ngam kasano no di nagmut palubusan. Kan agsakit tinakam na. Maawatan na kamat siguro. Kandi ta ang masubo. No kasanot pa nagtalit na ka. Sige, awagak nga rod ni Dave. Ipakadak kan kwa na, ti ikukuyog ko kiniron. Uwan friend. Sige, kastapay nga ron. Kan agan-anad ka. Bye. Bye. Ay, makamutitan. Ngamnas kan nga agsagana ak. Apay dito igit ti baybay ti nang ipanam kanya, Ron. Tapno makapagwayas tanida. May kantay ti gundaway nga agsarita austo. Awan dinas ka na pagsaritaan ta. Adda. Ti maipapan iti ayat nga idatdaton ko din ka. San ka di nga imbagakon nga awan ti mauray mo kanyak gato taaddan ka ayan ayat ko? Siya ti adda ang maikarikan kanida. Sankit di aday jay at David.
nga anak laang ti Manalon. Naglaingan ta sikat mga ibaga? Asikat irumbang nga para kanyak? Uray pa'y asino. Kan uray pa'y anyat ka sa tibyak ti may sa atao akas kanitib. Isot ay ayatek. Sana napatag kanyak day tay bagbagang. Maag ka no kasta. Sikat ti maag. Idinto ta siyak. Maitid ko tinagin awa abyak. Sana day ta ti pagrukodak. Kan no kinagin aw ti biyag at damat ka ba ulan mi ti biyag? Saan lang asikat ti adama ko na akin na baknang na? Kan saan ngay ti agnanayon? Kat material lang abanag. Ti makaparagsak iti tao. Angam, kasanon no saan ko nga ipalubos nga isot pagtinagam. Sino ka? Ano ti kahit mo asawan? Nida, ay ayatan ka unay. Kat saan ko nga ipalubos nga agtinag ka iti sa bali. Ibatang ti imak. Ayop ka. Matayak pa yung muna sakbay ang maaramid mo ti panggap mo kanyak. Ibatan na kron. Ladingitak Nida. Tangay saan ka maala iti nasaya at asaritaan. Ibatan na kron. Ayop ka. Ayop ka. Saan ka makatayo kanyak? Di nagmaitarayan Nida. Huray kasanot pa nagpaarayat mo, Nida. Awan makaarayat kan ka. Nagpartakan nga agtaray ti awanan bain. Basal yun na ito, mama! Idurduran na kiti dakis! Pakawanin na iha. Tawanan ba in alalaki? Anyas klase iyo ngayon na, mama! Nung awan na ira na amang ngalap asim manglat iti dadya lugar. Nagbaligin dadya ng ramas kanyak! Anyas klase iyo ngayon na iparamas na kiti tawa dyan kayat! Paimbalon ko tawanan ba in. Mama, urian niya Peter aramidin niyo ita. Awan din ka ngay bagayon. Panahon kayon kat makamo kayo na tinegosyo yo. Aniya? Surutak ni Deb. Kat makitinakon kanwa na. Agkasar kami urian niya tibagbagayo. Nida. Lasing itak, mama. Ngamti kayo't kunti masurot iti dati agundaway. Saan kat ada kayo ti masurot iti pakasiknan ti pusok. Saanan, mama? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.